Srpska napredna stranka konstatuje da je u Srbiji zabeležen najviši procenat nezaposlenosti u njenoj istoriji od 23,7% i to pokazuje da se Srbija nalazi u najdubljoj krizi u svojoj savremenoj istoriji. Zato Srpska napredna stranka zahteva od režima da raspiše izbore što pre, da ne muče narod do 6. maja kada je poslednji rok i svaki dan koji izbori budu raspisani ranije ili zakazani ranije je čisti dobitak za građane Srbije, čisti dobitak za budućnost Srbije, za oni koji dolaze posle nas, zato što moći ćemo da rešavamo probleme koje nam je ova loša vlast ostavila za sobom. Srpska napredna stranka će odmah posle pobjede na predstojećim izborima promeniti zakon o javnim nabavkama i novac koji budemo uštedeli prihvatanjem takvog zakona o javnim nabavkama uložiti u poljoprivrednu proizvodnju i prerađivačku industriju. Istovremeno ćemo na svim nivoima osnovati ono što se naziva one stop shop ili kancelarija za brze odgovore da bismo smanjili korupciju, suzbili korupciju, tražili i dobili mnogo veće investicije, napraviti onu vrstu master plana sa velikim investicionim poduhvatima kakva je neophodna da bi se zemlja u ovako dubokoj krizi izvukla iz nje. A interesantno je da na toj listi, na listi zaposlenih, po procentu zaposlenih, najlošije stanje je u Beogradu, južnoj i istočnoj Srbiji, gde je svega 34% zaposlenih ljudi. Naravno, to je zbog razlike u starosnom dobu stanovništva, gde je veći broj penzionera u samom Beogradu nego što je u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, ali to pokazuje da nigde na nivou Srbije nije ne samo dobro stanje, već nije ni podnošljivo stanje.